Nepisano je pravilo da se građani i društvo, ali i nadležni u većoj meri ekološkim problemima i onima vezanim usko za zaštitu životne sredine ozbiljnije bave samo onda kada dođe do gorućih problema, kao što je to slučaj sa zagađenjem vazduha. Prema rečima profesorke biologije u Kraljevačkoj gimnaziji Slađane Ljubisavljević, ekološka svest je od velikog značaja. Sve i počinje od nedostatka ekološke svesti, pre svega kod mladih, a zatim i u široj populaciji. Ali problem, ja mislim, ekologije je ekonomija. Iskreno da vam kažem, osim što imaju negde isti koren reči, gde ta grčka reč oikos znači dom, kuća ili stanište, isto i za ekonomiju i za ekologiju, pa bi negde za ekologiju to važilo da je to upravljanje staništem, odnosno proučavanjem nekih zakonitosti koje važe u nekom staništu, da li je to voda, vazduh ili zemljište, tako i ekonomija upravljanje novcem, je li tako? Ali stvar je političke prirode u smislu da se, ako se izjednači ekonomija sa ekologijom, onda to nije dobro za ekologiju i ekološka pitanja. Potrebno je mnogo više novca izdvojiti za ekologiju, zapravo počevši od lokalne samouprave, države i tako dalje i provlačiti to od ranog školovanja još u osnovnoj školi preko udžbenika, radionica i tako dalje, razvijati tu svest kod dece. Osim institucija i obrazovnog sistema koji ima veliki uticaj na najmlađe, velika odgovornost prema rečima ove profesorke leži i na porodici. Dolazimo i do porodice gde roditelji koji nisu edukovani na najbolji način, ne mislim u nekom visokom smislu da moraju završiti prirodne nauke da bi se time bavili, ali prosto na nivou neke osnovne građanske svesti o tome da učite decu da ne bacaju papire po ulicama, da zato služe kontejneri, da ne bacaju smeće u reke i tako dalje. Jedno ekološko ponašanje koje kreće još, čini mi se, iz vrtića. Uprkos činjenici da su pojedine mere koje bi unapredile zaštitu životne sredine skupe, poput zaštitnih filtera na fabrikama ili sistema za prečišćavanje otpadnih voda, postoje stvari na koje svi svakodnevno možemo da utičemo, kao što je odlaganje đubreta na adekvatne mesta ili izbjegavanje korišćenja auta na kratkim relacijama, poručuje ova profesorka.